Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki pulit ka bernihat ha ka lai potrik ubana jemang arajar arpuai. Kila yok ban korup ya ka wei ka kalikit nongpang lani ka ambulance. Kabadon ya registration number ML10C Lai Sao Hanyosan kabakit ya ka kiat pareng. Hagajo ka por kila kemru ya laingut ki breu ki bakentop ya driver balatip kerteng kumu Jefferson Nongpsam u Alphonse Walang basyong basa ha umyam yang bernai bat u Douglas Karkrang basyong basa ha lom nong rim bernihan. Kitulong kubor kiliyat ho ubaya kanika ambulance kabadai try jong kadorbar nong umrang yang bernai. Lano senyang da ke nipko bat ya kanika kali la pendan kam da ke hospital.